Ninggang si Karbiang Long TV9 News kilang arado ana pansame suri ninggang sam akaram pipajir paniklo kardom. Tutang tenon ke birtang tontenle arju paniksene. Pini papai ni pasir ke suri ni rang kora ke chomar ni lakhain kora chok dowar bagori MSC constituency angkang Gaithor police station ke pardo Bapuram Singh Nara rong ame Kargolson Tiswahem PWD board chairman Long Sing Tokbi ka humridam. Gorson Tiswahem ka humridam along ka chitong do lake PWD board chairman Long Sing Tokbi minority board chairman Prakash Sangma la penari sang hoatom chitong do. Nason sikidam tang ahut kapre news chinera long Gorson Tiswaso po ang long so tiso ningka ner kevet pen 6 pack ke do apot la si Karbiang Long CEM Dr. Tuliram Long Hangkachek Long si ko ana hok mapu ini PWD board chairman Long Sing Tok biaphan pinkhat ponsi langdam tha pusi lasi Long Sing Tok bita CEM Dr. Tuliram Long Hangasang hoalam arjusi pini duar bagri constituency Gaithor Bapuram Singh Nara rong anang humri bang si ahok lu pusi putikang no lapen ke 15 August ahut sitame dipuan wang tha puta putikang lapen lukere mesi education EM Richard Tok biseme labang so phan tangka seme nang lodun lapen ke apia potum ta ninga rong ulo la poson tim Karbiang Long atum lapen ke lukermi si education EM Richard Tok biatum kama tha theka pot puta apia potum pen kachuro pacherdun news take report Karbiang Long TV9 news nili ninga rong piglo alang litum ke bang nili tum ke lason bang ji pu alam ke nili tum chini ne monta la puson nili sopo phans ta me la puson arleng the tum na ke lang ji puya ke nili tum kai ta matha the sitami pini arni ke nili tum ninga rong piglo la puson alang litum arleng the tum ke bang apot nili ninga rong piglo em sa Richard Tok bihanta alang li phanda chorolo na pen ke la anutin atom hans tame la tem Karbiang Long tom an phan alang tom phan ge chorolo na pason nili tom hem na ka home report la pen nili sopo hans tame aning ki rong pon na son jalo he sininga rong no alang tom ka home report kan ke 15 arni 15 Agos di kuang tuku la bang so birta ta nami tum damni matang la so dak jong si thang ta kiso sona vi pute dambo pasi ning matha lo ente ke kini la bang so ang long so uso phan kira ko pajit kang doma kira pajar kang dolo sarton la kenali ninga ropi gati ninga rong pik lo ane EM sir local EM sir Richard Tok bisita me nang kirap na pajir po nalitum na ning sampig gati ning sampik lo lakhain kor chok duar bagri MSC angkang Gaithor tu rongbong khada duar brabjin pension se pon popusi PWD board chairman Long Sing Tok bipen ning jetika Nason election campaign ke nama hot ilitum kaching honai Karbiang Long CEM Dr. Tuliram Ronghang kachipadu ka joksi radamai pialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan bansi election commitment priority pu isido lakhain kor trok constituency ta damlo hadakta CPDMK road sitame tender kor elulasi prabjin pen sonsepon popusi PWD board chairman Long Sing Tok bipen ningjetikang Nasi kontraktor adama phanta chuning bipon prabjin pension se ponangpo lapel labang so towar MP election aprang sonse jima pu phirang ke karjo hot ke thakdon ke sonse ponji sidame patang de jike un e pusi thakdon Athema ringing senarwe jangwer langpata ningje pon lapen ladak lokere me simate education EM Richard Tok bia phanta phanpon poputa ningje pon News Tech Report Karbiang Long TV9 News ke damtang election ahut election campaign radamai pelong ilitum kaching honai Karbiang Long Autonomous Council CEM alangli kabori penajok ladak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phansame wanlo ladak wan si alangli election commitment po hara sot ke chakdo priority kona nama 26 ta homosti alang dampen lasi ladak sitame CPDMK jitu labang so road je ni election commitment lo la sila bangani tiar vek po pusi
alam caga tengsi non ke damtang ningan tendar penesi tame kolelo asi prabjin pen non nili tumahin pen si tame kontraktor tuman ka chuning ri poin bangke akam bang pangching taprang nang po prabjin pen rong osor lapan so si tawar kimesen kelong ponje phan nili putot iltum kaching honai CM sar Dr. Tuliram rong hang lapenan par tame ladak nangli tum duar bagri bang kachet setoy dun inut ke thek ser kere ser abang pu MSc lo EM Richard tok bia ke hai phan tame pachini dampo je prabjin pen parsu dun si labang so tawar prabjin pen akam kapang cheng poni pa nilihin pen chuning ri pon po pachini pon po Tapi salah MP election perang mate MP liglia perang lah baso tua ke selam di masa kan patang det jipu bangke men un eja thenon bangke rainy season arbe kado non ke labang so rainy season pinang working season kali det lasi tewai phir me labang song bong sitame pini hamren pen chenglok lapu kheruni chu jiri ginding atwar lapen chinthong atwar halada ke klempon bom theglong lo lasi lapu sitame klempon me along pen along kunama lahai bangai graveling pen chenglok lahai bangai klempon meji lasi lahai hopule ke klempon ason lapusan tame klempon nai pusinili bangai chuning ripon po kontraktor teman तो जंगते पिनी बेटा के लान सिकांग टन पनो दो में थक में करम